بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati gede mandum. Alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Azza wa Jal berikan kepada gedenya. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah mendengebi kepada gedenya kesehatan dan ngebi kepada gedenya kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif gedenya. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala di malam yang berbahagianya akan terlanjutkan dalam pembacaan kitab gedenya Sittah Mawadhi' Minas Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi di pertemuan yang kau ikut kali dah sebutkan poin yang menjelaskan oleh Syekh rahimahullah bahwasaji sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka pada waktu tersebut disiksa oleh orang-orang musyrik, kemudian dihina, dilecehkan, bahkan di antara orang yang gua Allah Subhanahu wa taala sebabkan karena siksaan oleh kaum musyrikin, dan sebab dia adalah karena para sahabat nibak watian orang yang getauhidkan Allah, kemudian orang yang disebutkan tentang kebatilan dari agama-agama kesyirikan, disebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan dari agama orang-orang musyrik, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri daripada kesyirikan orangnya dan berlepas diri dari orang-orang musyrik ni bawatian. Tanya memahamkan kepada gedenya mandum bahwasaji Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat galami daripada siksaan yang lagian rupa kan disebabkan karena Nabi alaihi salatu wasallam bersolat, kan disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ataukah berzikir, ataukah melakukan daripada amal kebaikan yang lain, gebentu gob dan yang semisalji, kan karena yang namun pujud orang musyrik bengih kepada Nabi, iaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat gedakwahkan kepada manusia ni bawa dengan tauhid, iaitu ajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jal dan gelarang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyanlah sebab inti para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi dari berbagai macam siksaan, menghadapi dari berbagai macam hal-hal yang hanagat nibak kaum musyrikin. Baik, di malam yang berbahagianya tanya akan terlanjut dalam yang kepegah oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala al-muallif, berkata penulis kitab Syekh Muhammad rahimahullahu taala, ma annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Bersama dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kali dia depu mandum adalah orang yang paling merahmati kepada manusia. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang sangat merahmati manusia. Dannya sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu oleh Allah Azza wa Jalla kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi para ulama ketika ketafsirkan daripada ayatnya dijelaskan le urungan bahwasaji rahmah ino na dua macam, yang pun rahmat yang bersifat khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman
apabila ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka orang adalah orang-orang yang mendapatkan daripada petunjuk, dan Allah azza wa jalla akan gebi kepada yang kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Menansid bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang kan Islam, orang yang mendapatkan rahmat sid dari sisipu zaman apabila nasabah kaum gutus kepada orang yang Nabi ataukah Rasul, kemudian mereka pun mengkufuri daripada Nabi tersebut, maka Allah azza wa jalla akan gebi kepada yang bala, akan gebi kepada orang yang dari hal-hal yang hanagat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus, meskipun daripada manusia-manusia yang hana mengikuti daripada beliau, maka hana lagi kaum-kaum terdahulu. Menansid orang yang udah bermasa Nabi alaihi salatu wasallam ni bak watian dari kalangan orang-orang munafik. Orang munafik sebagaimana kali yang ada pemandum adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan dinampakkan daripada keislaman. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam hana gepoh daripada orang yang padahal dalam hati orang adalah orang-orang yang penuh dengan kekufuran kepada Allah azza wa jalla. Penansid orang-orang yang kan Islam yang lain pokoknya kafir muahad ataukah kafir zimmi. Jadi di antara rahmat Allah azza wa jalla utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah azza wa jalla geyu perintahkan untuk dijaga daripada orang yang kafir muahad, itu kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, ataukah kafir zimmi, kafir yang di bawah perlindungan kaum muslimin yang hanggebi daripada poh daripada orang, kemudian hanggebi zalimi orang dan yang semisal ji. Adapun kafir harbi yang lain, iaitu kafir yang memerangi daripada kaum muslimin. Lagi umpama contoh tu amun penjajah kafir tu ya jajah daripada orang-orang di tempat ketayang, sehingga kaum muslimin di bawah watayan pun berperang daripada orang kafiran. Maka orang kafir-kafiran adalah orang yang harbi, yang diperbolehkan dalam Islam untuk memerangi mereka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di bawah watayan orang-orang musyrik. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dalam bahwasaji beliaunya adalah orang yang sangat merahmati kepada manusia, terkhusus kepada para sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam sayang hadar kepada para sahabat. Jadi ketika para sahabat sedih terkadang ijak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam gebi kepada orang yang solusi, gebantu daripada orang, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Abu Hurairah nasiro mak gian, dan mak gian adalah orang musyrik ni bak watian. Jadi Abu Hurairah gian berkeinginan agar mak gian tamu dalam Islam. Maka ni bak sabahoro gajaklah mak gian utama dalam Islam, dan mak gian ni bak watian hang gepatih bagian, kemudian geperdengarkan hal-hal yang hanagat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun sedih luar biasa ni bak watian. Dia dengar mak gian lagian kepada biksu, maka gejak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menceritakan, ya Rasulullah ni bak orang yang dulu ajak mak lu untuk damang dalam Islam. Namun hana ketim damang, bahkan kan enan mentang geperdengarkan suara yang suaranya adalah hal-hal yang hanagat terhadap roh. Maka Abu Hurairah kemudian berkata, ya Rasulullah, dan berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala gebi hidayah kepada ma'lun. Maka ni bak wadayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar mak Abu Hurairah gebi dia Islam. Gola Abu Hurairah ni bak wadayan dan gekalan pintu dah, dan daripada terdengar suara urung mano. Abu Hurairah genak balik, maka ke lemang yang balik tapre le Abu Hurairah. Maka gepreh ni bawah dia, kemudian getubit, maka gepersaksikanlah
Abu Hurairah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu senang luar biasa ni bak wadian. Senang luar biasa sehingga gejak Nabi dalam keadaan gemuk. Wadi pun benda gejak gemuk disebabkan karena maknya muda musyrik. Maka gejak yang kedua gian gemuk karena kesenangan, terharu ke mak orang yang paling anjintai tamu dalam Islam. Maka kepegah pada Rasulullah, ya Rasulullah, doa ron kabulkan oleh Allah. Maka dia berdoa juga, ya Rasulullah, kepada lun dan mak lun agar dicintai oleh kaum muslimin, oleh kaum mukminin. Maka Nabi pun berdoa. Ni bak wadian kepada Allah agar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan mak gian dicintai oleh kaum mukminin. Nabi berdoa kepada Allah. Dengan kepegah oleh Abu Hurairah, tidaklah orang-orang yang beriman mempak lun atau mempak mak lun kecuali orang yang mencintai daripada diri lun. Nyalah karena pujud karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wajal lagi yang rupa. Takalun kiban para sahabat betul-betul kecintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan sedih, gehibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan gebi solusi kepada urian hal-hal yang membuat para sahabat senang, sebagaimana kisah yang kali tuan sebutkan saya. Menanzid ketika para sahabat terkadang butuh sesuatu, maka kejap pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berusaha untuk gebi kepada orang yang minta. Selama perkara yang sanggup mesti gelake dana gejuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ni bahasa bahuro pi. Naziro rinang kepegak baje berupa jaket lah punya bahasa teo. Gejuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi alaihi salatu wasallam gucok dan gepake. Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul ni bak watayan ingin tat gepake bajean karena memang sangat-sangat membutuhkan makanan daripada salah seorang dari sahabat yang keadaan bajean kemudian gekun, ya Rasulullah, Nabi ke dia bajean kelun. Nabi alaihi salatu wasallam baru gusuk ni bak watayan dalam keadaan dia nak baje yang lagian baru gusuk geplah kemudian gejuk ke sahabatnya. Maka dijela oleh sebagian sahabat lain kibal nero ni. Kan depur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila lelaki pasti kejuk lelaki teron tega anu lagian. Maka kepegahlah oleh sahabatnya bahawa saji lun lelaki baje bak Nabi alaihi salatu wasallam nyo baje nyo adalah agar luncur daripada keberkahan bak Rasulullah, kemudian lun agar suatu saat kelak apabila mati lun gekubu toka kepekapan wangan baje nyo. Subhanallah, kiban kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sehingga menasih apabila Nabi alaihi salatu wasallam kekalan nak daripada para sahabat yang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sedih kedatangan. Waktu terjadi perang Uhud, nah salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau adalah di antara 70 orang yang meninggal ini bak wadian. Ketika kali terjadi perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk kalian daripada orang-orang yang wafat. Maka di antara yang wafat adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Bagaimana disebutkan beliau adalah orang yang membawa bendera Nabi alaihi salatu wasallam ni bak wadian. Hingga ikohlah daripada jaro yang mandua belah. Karena gemar daripada bendera ikoh jaro oleh orang musyrik. Kemudian wadian ahli jaro mandua belah duangan bagian tubuh yang tersisa kemudian dipanah dan meninggal ni bak wadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kekalan jasad daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, beliau ni bak wadian dibacakan firman Allah azza wajal, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Dan daripada orang-orang yang beriman yang menjanji pu yang gian janjikan kepada Allah. Dan di antara orang-orang yang beriman yang tunaikan pu yang kalau dijanjikan kepada Allah. Sebagian orang yang mati di medan jihad, syahid di medan jihad, dan sebagian orang yang menunggu-nunggu
dan urian hana pernah ganto pu yang kalah menjanji ba Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam gebaca ayatnya dalam keadaan manyet Mus'ab bin Umair ni ba otean hana jauh doangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkala pemandangan yang sangat-sangat sedih ni ba otean. Puja menan kadang tinggal ke kiban zaman Mus'ab bin Umair di Mekah, urang geli dah urang kaya dah ke pakai baju necis. Kemudian Allah beri hidayah kepada anda Islam, maka ketinggalkan mandum gemerlap daripada dunia dan kepilih kejap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkawan kepakai baju yang sangat-sangat lagak. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika yang meninggal di perang Uhud hanya kubah sikret ija. Ija yang apabila getuk ulai dia kaki, apabila getuk kaki dia ulai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk itu ulai, adapun kaki dia pakai dua ngan kai. Subhanallah. Kiban kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kemudian di perang Uhudnya kesedihan luar biasa mengalami Nabi alaihi salatu wasallam bak perang yang beliau terluka. Nabi alaihi salatu wasallam bak perang yang kekalan, paman ngian Hamzah meninggal. Kemudian meninggallah daripada pemuka-pemuka sahabat ni bawatian padik-padik bro. Kemudian meninggallah orang-orang yang kecintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 70 bro. Nabi berdiri gua kedih Madinah ni bawatian. Bisa dah bayangkan kero kiban sedih Nabi. Tiga kalan kiban anak-anak sahabatnya yang akan meninggal daripada bapa, ataukah huru-huru daripada sahabatnya yang akan meninggal daripada suami kian dan yang semisal ji, maka kiban tak bayangkan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji benar kerana Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul sayang kepada para sahabat. Beda pegah hale jiu tak contoh mesti lagi tengok mesti. Nah, orang memang tengok gemasih lah kepada manusia. Nah, ada kala orang samping tengok bahasa tengok mebu dari baju kolam. Kada dek troy benar remohanan. Kadang punya tahu tengok meskipun gero di makanan nala hai tu nanti dia sedih dia terkadang. Hana mangat udah baju remoh payahlah dak ajuk musabah pingan atau kata ajuklah salah kadar kepada orang yang sampai remohan dia yang gadik dia. Kadang punya handa ajuk dah kalan daripada orang yang akan sedih hidup ke remohan dalam keadaan dia dek troy tengok hana mangat. Yang tingkat dia yang mendang yang terkadang mak cakap ibadah lemah dan semisal ji. Kemudian dia interaksi dengan orang yang lampi anak tak kerap cuma orang ibni remah ataukah orang menteri sekelas. Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiban dah bayangkan. Udip nebak watian sapat doang para sahabat, kemudian kekalan lam daripada anak-anak urian dan kekalan lam daripada urian yang kiban kesedihan yang na di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah terjadi perang Uhud yang terjadi lam pembunuhan kepada 7 orang para sahabat. Jadi itu pada-pada bro orang kemudian dilakai buat Nabi agar Nabi alaihi salatu wasallam dikirimlah pada-pada orang-orang yang jarang mengajarkan Al-Quran. Maka Nabi kepilih orang-orang yang hebat ni bawa dari kalangan sahabat. Kamu dengar 70 orang. Kemudian kepilih lah oleh Nabi alaihi salatu wasallam orang yang gak-gak. Kemudian kirim lah bawa dia. Maka di tengah jalan dia pegaklah pengkhianatan oleh orang-orang musyrik, kemudian ipoh sahabatnya. Kemudian sekitar pada belah orang kemudian terjadilah hal yang sama. Dilakai oleh orang-orang musyrik, orang yang akan mendakwahkan daripada Islam. Ke minta alam oleh Nabi 70 orang dan kirim alam oleh Rasulullah ke dia. Maka pegaklah pengkhianatan sehingga dipoh menurut para sahabatnya. Maka kiban dah bayangkan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawadian. Kesedihan yang luar biasa yang alami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesedihan yang luar biasa. Namun perlihat yang ada pemandung di dalam permasalahan agama, Nabi alaihi salatu wasallam hana gemengalah piu macam. Dah baca kelanjutan ji. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasu lahum. Apabila Nabi alaihi salatu wasallam kekalan inna keringanan, maka tentu Nabi alaihi salatu wasallam akan gebi keringanan kepada para sahabat.
Nyamban. Jadi inti je yang berah oleh Syekh Ibnu bahawa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sayang kepada manusia, terkhusus kepada para sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul sayang kepada orangnya. Namun dalam perkaranya apabila ana keringanan, niscaya Nabi akan gebi keringanan. Namun keringanan dalam bab yang mana? Bab mengalah. Di dalam agama kita, hana menyebab yang lagi rupa. Jadi hana dia tak perlu maharo ataukah hana dia daya campur dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bab watian kala-kalanya lagi rupa musibah. Namun Nabi alaihi salatu wasallam tetap beliau prinsip agama tetap prinsip, hanya mencampur pergi macam dua dengan yang lain. Mana pernah Nabi alaihi salatu wasallam mana pernah ni bab watian. Tiga kali lagi rupa sayang ni buka dia hubungi dia kaum musyrikin, kemudian dia tahu dia hiu ruang urian betul-betul tahu ajak beragama kan, orang ajak beragama dia hana. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diatur daripada prinsip. Sehingga terkadang aneh konsep yang himiah ni bab orang. Seolah-olah orang yang paling toleransi. Padahal pada hakikat dia adalah kan yang lagi rupa. Aji ingin tamaroi di dalam perkara-perkara agama orang lain. Dengan alasan pu tanya ini harus bekli lagi masa Nabi je mun. Bekli tengok lagi masa Nabi. Ya masa Nabi ialah hana lagi rupa. Hanalah Nabi dan para sahabat gejaklah. Bak tempat ibadah urungan menansit sebalik ji hana. Tapi dia dah pegang yang baru daripada metode ji. Ini metode ji sama-sama misalnya gop tengah dirayakan urut-urut raik daripada agama wajib ajak dia benar. Ataukah yang sebalik ji. Subhanallah. Ini yang lebih mufhum leh. Tentang bergaul dengan seluruh manusia Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ni bab watian sebagaimana kali tuan-tuan sebutkan saya. Ngan urung-urung kan Islam. Gepegak sid hubungan daripada hubungan dia. Adapun dalam permasalahan agama kan hana baca-baca tahu je hana. Sebagaimana yang tak pegas tengok daripada metode-metode baru kan. Yang seolah tengok menjadi orang yang toleransi dan semisal ji. Tetap nak batasan-batasan dalam syariat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ni bab watan Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat udip. Orang-orang yang kan Islam dikalan kiban akhlak. Nabi alaihi salatu wasallam dikalan kiban akhlak para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gejak dengan para sahabat ke di Mekah, dia jadikan Mekah sebagai wilayah kaum muslimin, Nabi sekitar 10 ribu gejak ni bawa tihan. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah hanya dah oleh pelung. Dan sebagian ijak ke dia jauh datang. Maka tenggailah hinan. Di antara pimpinan-pimpinan orang kafir Quraisy ni bawa tihan. Tenggai nan awak. Kemudian ikalan akhlak Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana gepoh rian. Nabi sallallahu alaihi wasallam hana gesakiti jeri pada orang. Sehingga membuat tentera pimpinan-pimpinan ji seperti Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah dan yang lain ji heran ni kalian kiban akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakan diilanya Nabi naik Mekah. Barakan dipegat hal yang gengkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Namun ketika Nabi alaihi salatu wasallam gecok Mekah yang jadikan sebagai wilayah kaum muslimin, Nabi alaihi salatu wasallam hana gilanya aman. Subhanallah, ya akhlak yang luar biasa sehingga leunya tak jauh urun nama Islam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika gejak di perang Hunain pertama alam urun luar biasa roti. Ni bawa dia. Ikalan akhlak Nabi.
ikalan daripada akhlak para sahabat. Sehingga orang-orang kafir ni bahawa dia diakui. Maka sebagaimana kali dia sebutkan di pertemuan yang kali ikut, konsep yang gemelih Nabi. Kenapa ahli bagi dia utama daripada konsep-konsep baru. Dan terkadang daripada konsep yang imej baru yo bertentangan dengan apa yang perintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi gedayo yo adalah orang yang sangat merahmati kepada manusia. Kepada orang kafir demikian. Nabi alaihi salatu wasallam gepegak zid kebaikan kepada awaknya. Truk daripada orang bak Nabi. Ya pegah ya Rasulullah, lu ajak awak yang kepada Islam haitim, tamang Islam. Berdoa kepada Allah agak, berdoa kepada Allah agak hancur kan. Nabi pun berdoa, kelakih hidayah Allah, ya Allah Nabi hidayah kepada orang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa watian gejak Taif, diejek oleh manusia ihram betul-betul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih ni bawa watian luar biasa. Nabi geduk dan ni bawa watian sehingga truk meleka gunung kemudian kepegah Rasulullah. Wahai Muhammad, apabila orang memerintahkan gunung yang belum benamkan kepada orangnya, kalian pegat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berhabis. Beliau harap akan daripada keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Nyo kiban berharap kebaikan yang luar biasa yang berkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gepemaah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam gilake doa lah hidayah kepada orang-orang. Maka kebaikan yang luar biasanya pun ni bahawa dia diakui oleh orang-orang musyrik sendiri. Namun sebagaimana kali dah sebutkan dulu, di dalam perkara prinsip-prinsip agama, hana dan toleransi mecut yang diperintahkan oleh Rasulullah. Agama yang betul adalah agama Islam. Etnan. Ana payah ahli damah-damah yang lain yang semisal je nak payah pegah agama Islam betul, agama lain betul hana. Agama Islam yang betul nyan yang pernah oleh Nabi dan pernah oleh para sahabat. Jadi hanalim damah-damah yang lain yang semisal je. Ataukah perkara yang lain, tajaklah untuk hormati daripada Tuhan-Tuhan dan yang semisal ni hana. Kerana boleh, kerana adalah perkara prinsip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Getulak ni bahawa dia yang ketika orang-orang musyrik yang ajak yang lagi rupa. Bagaimana kalau dia yang sebutkan tu daripada orang-orang musyrik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bahawa dia menaikkan wahai Muhammad ino dia tam udip hana karu don beli nepegah tentang kamu mujak bawa ron ya semah daripada Tuhan ron dan ron pin semah daripada Tuhan kamu. Hai Muhammad, apabila kamu menggalan agama ron na yang god kamu ikut menanti ron, apabila negalan daripada agama kamu na yang god maka kamu awak ron pin ikut. Kemudian Allah Azza wa Jalla keputusan surah Al-Kafirun sampai ayat akhir je bu lakum dinukum waliyadin, bagi ron agama ron bagi lun daripada agama lun. Nyan prinsip dan toleransi yang ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada baca betul kaifa wa qad anzalallahu taala wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Jadi kiban ketika Allah Azza wa Jalla keputusan ayat dan daripada sebahagian manusia yang mereka mengaku beriman kepada Allah, apabila orang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian maka dijadikan daripada ujian yang seperti daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin ina mentang yang disampaikan di malam yang berbahagianya lebih dan kurang untuk wal jamaah.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.